Lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog. We guarantee and testify that for the greater glory of God and the veneration of His saints, we give a particle from the bones of Saint Dominic de Guzman, priest, founder of the Order of Preachers, and from the bones of Saint Pius V, Chapel of the Holy Relics, Order of the Discalced Augustinians, Philippine Province of Saint Nicholas of Tolentino. To all who will read this document, that for the greater glory of the Almighty God and the veneration of His saints, we guarantee and testify that from the authentic relics which are preserved in our chapel, we extracted a piece from the veil of the Blessed Virgin Mary and have reverently placed it in a round metallic case covered by crystal, bound by red colored thread and sealed with the seal of our office, and that we have handed them over with permission to expose for public veneration of the faithful according to the norms of canon law. From the Chapel of Holy Relics, on the 31st day of May in the year of our Lord 2021. Nandito na po ang mga relics, mga banal na alaala ng ating mahal na ina, ang Birhen Maria, si Saint Dominic de Guzman, and Saint Pope Pius V. Bakit tatlo? Mayroon pong koneksyon ang tatlong ito. Number one, the Blessed Virgin Mary. She also experienced strong winds, strong hail, strong storms nung pinalita ng Anghel Gabriel that she will conceive and will bear a son. Anong tanong na ng mahal na Birhen Maria? How can this be since I have no husband? I am a virgin. Paano ako maglilihi at mga anak kung ako'y dalaga? Isang malaking problema. No po? Pero nagtagumpay. Noong siya'y manganganak na ano pang malaking problema noong nabalita ni San Jose, gusto niyang hiwalayan. Na siya'y nagdadalang tao na hindi pa man nagsama. Isang malaking unos, problema, nung siya'y isisilang na ang ating mahal na Panginoon, there was no room for them.
At nung siya'y sinilang, gustong patayin ni Haring Herodes. Pero sa bandang huli, siya'y nagtagumpay through the power, the grace of our Lord Jesus Christ. Si Saint Dominic, pangalawa ko si Saint Dominic. Anong nangyari kay Saint Dominic? Noong kapanahunan ni Saint Dominic, mayroong heresy, Albigensian heresy. Ano pong sinasabi ni Albigensius? Dalawa daw ang Diyos. Yung mabuti at ang masama. Ano man ang hindi mo nakikita ay ang mabuti. Ang hindi mo nakikita ay ang mabuti. Pero kapag nakikita mo, hindi na mabuti, kaya si Jesus nakikita mo, siya'y hindi mabuti. Siya ay isang tao lamang. They denied the divinity of Jesus. They denied the Pope. They denied the sacraments. At ano pong ginawa ni Saint Dominic? Nagdasal. At habang nagdadasal sa kanilang chapel, nagpakita ang mahal na Birhen Maria sa kanya at tinuruan ng pagrorosaryo. At sabi niya, dasalin ang Santo Rosario at you propagate the devotion to the Holy Rosary. Magdasal. At siya po'y nagdasal. Ginawa niya ang pinagagawa ng ating mahal na ina. And many Catholics who left their faith, nagbalik muli sa kanilang pananampalataya bilang Katoliko through the intercession of our dear Mother Mary. At sino po si Pope Pius V? Si Pope Pius V noong nagka-battle, labanan sa Lepanto sa Greece. Ano po? Anong nangyari doon? Naglaban po yung mga Katoliko at ang mga Turks, mga Muslim. Dehado po yung mga Katoliko. Dehadong-dehado. Anong sinabi ni Pope Pius V? He called on all the Catholics to pray the Rosary. Alam po ninyo kung anong nangyari? Nagtagumpay ang mga Katoliko laban sa mga kaaway. At ito po, sabi ni Pope Pius V noon, nagtagumpay tayo through the intercession of our dear Mother Mary. And as a gratitude to our Mother, sinabi ni Pope Pius V noon, in-institute niya, ibinigay niya ang title kay Mama Mary, Our Lady of Victory. At isinama niya sa Litany of the Blessed Virgin Mary, Mary, Help of Christians. Kaya po tatlo. Ano po? Blessed Virgin Mary, Saint Dominic, and Saint Pope Pius V. Maraming salamat sa kanilang tatlo. Maraming salamat at sila po ngayon ay nasa sa atin. Hilingin po natin ang kanilang patnubay, panalangin. Naway, kung sila ay naging banal, pwede rin tayong maging banal. Sabi po ni Saint Ignatius of Loyola habang siya ay nagpapagaling. Nakita niya ang Biblia at ang isang aklat, The Lives of the Saints. Nung binasa niya ang mga buhay ng mga banal, sinabi ni San Ignacio,
kung ang mga taong ito ay naging banal, ako'y tao rin at pwede rin akong maging banal. Our Lady of the Most Holy Rosary, pray for us. Saint Dominic de Guzman, pray for us. Saint Pope Pius V, pray for us. Amen. Pangadyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang banal Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan ay may tipon para kaniting kapag masosyan, pakisabi mi po, pakisagraduan na isulat karing kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated a detalye. Ting kaya katamong seat number, pakapaskila, king lalam da rin kaya katamong luklukan. Pakisabi mi mo naman po, isulod yun pong masalese rin kaya kayong face mask at face shields hanggang mayariya po ing misa. Dakal pong salamat. Mayap ayabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni, batayang samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po de William Yao, the family of the late Felicidad Manuel Sala, Waldorf and Rosal family, Ludi de Vera and family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Dominic Aquino, Maria Teresa Aquino,
Mr. and Mrs. Nilo Macabudbod and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zia and Adriela Calara, para King Aldo Aniversario Anting Presbitero ng Reverend Father Laudemir Mangune, para King Aldo Aniversario ng Karelang Kiabaitan, lalong-lalo na Carifel Manusig, Celine David, Belinda Enriquez, para King physical ang pong spiritual pasalamat ng Tangpyo and Bang Auring Between and family, para King kapaldanan kakatawa ng pong spiritual ng Erlinda Nadal de Vera, Edmer Lopez, Eddie and Meren Lopez, Ashley Bangit, para King kayadunanda at pamanantabe ng Banal na Espiritu, karing pamilya at kakaluguran ng Among Noli, Among Meg, Among Mark at Among Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino, Carino family, Pangan family, Dumagin family, Vincent Cresomia, Ana Marie Cresomia, Tricia Ann Pare Mariano, DMI, Daughters of Mary Immaculate and their families, Rose Gutierrez, Merlita Sharp, Herwin Gutierrez. For good health and protection of Angosta family, Santiago family. For good quality extension of life and speedy recovery of Pilar Francisco, para King malalagwang kapaldanan Daddy Tangpyo and Bang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Daniel Francia Dizon, Ivana Garcia, Izra Garcia, Abel Lacson, Aileen de la Cruz Fernandez, ganakantala naman din kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Monsignor Ruben Lenon, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chau, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona, Cecilia, Maria, Manuela, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Magdalena Lising, Dos Eli Franco Javier, Francisco and Galacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Elpidio and Amanda Corpin, Emerson Corpin, Pelagia Alfonso, Anisha Aison, Norma Disonglo, Rosita Shoponko, Jesus Shoponko, Pablo Aison, Jonisha Aison, Renato de Vera, Arnolfo de Vera, Bernardo de Vera Sr., Amado Layob Calma, Soul Nearest the Gates of Heaven, Nilasak, Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Apong Bising Pinlac, Alejandro and Carmencita Roque, Ricardo and Perry Roque, Carolina Garcia, Robin Guevara, Dino Tayag, Gregorio Garcia Jr., Redentor Abrea, Catalino Kiambao, Francisca Kiambao, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Rubelita Lulu, Benjamin de Castro, Von Vitug Villar, Marcia Manalo Mediana, Von Villar, Jose Panlilio, Anacleto and Corcodia Panlilio, Ricardo and Sylvia Torres, Monchito Rodriguez, Evaristo and Constancia Rodriguez, Ronel and Noli Rodriguez, Guadalupe Chopaco, Andres Chopaco, Amelia Chopaco, Carmelo Tarzan Lazatin, Marian Nang, Aurora Pinky Mercado, Josefina, Fortunato Jr. and Sr., Annette Renfro, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz,
Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Isabel Pedra Blanca, Willie Yu, Josefina da Costa, Annabel Palad, Lovern Palad, Shirley Palad, Leslie Palad, Lauro Palad, Jose Rivera, Clemente Rodriguez, Macario Kayanan, Rosa Kayanan, Terry Kayanan, Odonando Enriquez, Danilo Rivera, Angelo Rivera, Jesusa Henson, Maria Hens Sison, Joseph Sison, Clark Riven Sison, Jomar Ekinan, Juanita Sonder Lala, Cornelio Tolentino, Faustino and Dominga Katakutan, Eddie Benco Arquiza, Roberto de la Cruz, Leonardo de Maun, Lealita de Maun, Margarita Jau, Domingo Jau, Rafael Jau, Ronald Bathan, Purificacion Jogno Carrillo, Domenciano Carrillo Sr., Nora Manguera, Felicissima Macapagal, Armando Macapagal, Edgardo Macapagal, Filomena and Carlos Sarmiento, Maria Sarmiento, Nelia Peco, Rovina Talavera. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mga kailangan king pakalulu ning Ginoo. At suta na po ngini king kalabing 5 Domingo ning karaniwan a panahon, ing magminsa tamo po Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyo ni Pam, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatad kang Kristo, pasibay pumiti puntamo, bata mong makirandam,
king amano na ning Diyos, aba biye alanangga, antimurin tanggapan tayo po ingkayang kakamal-kamalan, akatawan at daya, ning ginutang Yesu Kristo. Giningaldo iti antimurin, pagmasusyanta mo po yung kapiesta ng Saint Benedict, yung patron saint na rin Benedictine family. Pangadita mo, king itamangan ay naus na ning Diyos, itubod na katamo para ikalat ipanaral ing mayap a balita ning kaligtasan. Kalupa na po king ebanghelyo ngeni, Jesus, inaus no ring alagad na at tinubod na lang, tidwa. Makanyan mo na naman ikayo, itamo, inaus na kayo, mintako po keti. Kaibat na ning Santa Misa, itubod na kayo, ning apong Ginoo, para ikalat ipanaral ing mayap abalitang dimdam tamo keti. Ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, keka mi panwanan kami king sablang lugod at grasyang iba't banwa. Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, kapamilatan mo, may pili kaming maging banal at alang dungis harapan ng Diyos. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, keka ingig pa pinili na kami, ban miye kapamilatan ning lugod, king grasyang harapan mo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Tangkilan mo kami king pakayap mong gamat o Ginoo, at patawaran mo kami king karing sablaming kasalanan. Itimawa mo kami, katmuan king kekang grasya, at tayran painturo king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
O Diyos ning katuliran at pagkalulo, timawa mo kami king dewa kaning pamikasala, kapamilataning biye, kamatayan at pamibangon ng pasibayo ning mabiye mong amano, ing anak mong Yesu Kristo, bustan mong imbiyen at mensay, agyaga na kaming isiwala ing kayang katutuan, at iyatading kayang kalayan king balang metong keteging yato. Bustan mo kay kami iti, king pamipasyag mi king kayang maya pabalita, at kinging kayabe mi king dalan ying sarili mong anak. Iti agod mi keka, king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, amabibi at makari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Amos. Iamazia ing saserdote ning Betel, nga nakang Amos. Hoy, propeta, umena ka, muli na ka king bansang Huda, at karin ka manintunan, at karin ka manaral. Ena ka pasibayong manaral keti king Betel, itiying lugal ng pisasamban ning ari, itiying pambansang templo. Peki bataning Amos Iamazia king Antikaniti, ako eko propeta, at eko makayabe karing kabilangan ding manaral, metong kumong pastul at talayingat karing dutong ay higera. Dapat kinuha na ako ning ginuking obra ko, at pepatok nangan magpastul, at inutusan na akong lumakad, at magsalita para kaya, karing memalen ning Israel. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ipakit mo kaya kami o Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingke kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Ing sasabyaning Ginoong Diyos, kakong pakirandaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo at kayang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita kaya katang labwat, manatili ing kayang lingap. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingke kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Misagana ingalang kupas sa lugod at katapatan, mikaw naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol manibat kinlabuad, ating katuliran matyo iba't banwang matas. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingke kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Wa, ipagkalob ning Ginoo, isablang kasaplalan, at king asikan, tamo, dakaling kekatang pupulan. Manimunayak kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingke kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Pasalamat tamo king Diyos ay pa, ning ginutamong Heso Kristo, ulimpig kaluba na katamong kanwanan ay iba't banwa. Pauli na ning kekatang pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom ta kang Kristo,
Pinili na katamo bayo ya pamela lang ing meto ketawan, bang maging banal tamo at alang kapintasan arapana. Uli ning lugod ning Diyos, telaga na ing maging anak na katamong ampon king kapamilatan ng Heso Kristo, itiye ing parasan at kabudyan, puriyan taya uli ning maragul ng ganaka kaya katamo, king kapamilataning kayang pakamalan ay anak. Inatbus na katamong Kristo, king kapamilataning kayang kamatayan, uli na niti, mi patawaran ing kaya katang kasalanan, kasagid na lugod ing pigkalob ng Diyos kaya katamo, pigkaluba na katang kabyasnan at pamanalastas, bang lubos tang aintindyan, ing makalihim ng parasan. Itiya ing parasan akyayang daptan, king kapamilatan ng Kristo. Potang miras na ing nituldong panahon, tipuna nongan ding sablang at yubanwa, at ding kingyato, at pisan meto nga nongan kang Kristo, anting pekabuntok na. At uli ng Kristo, may gimbalen na kami ning Diyos, at darapat king sablang bagi, agpang king kayang parasan, inyang pinili na kami, ketapang minunang panahon. Inya ikaming minunang mika ating kapanayan kang Kristo, keking puryan ing ligaya nin Diyos. At ikayuman, inyang dindamyo imbalita ning kototuan, ing mayap abalita aminye kaligtasan kaya kayo. Meniwala ko kang Kristo, uli na niti, miyabyeya kaya kayo, intatak ng Espiritu Santo, antimong pinili ng Diyos. Ing Espiritu ya ing katunayan da, rin pangako ng Diyos, kaya katamo, ang gaking kamtantamong ganap, ing kaligtasan. Sukat tamong puryan, ing ligaya nin Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kang Diyos. Ing iba ni ginutang Heso Kristo, as laganano sa rin kaya kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan, ag kaya kayong kayawos. Ingino, manatili kaya kayo. At kaya ka antemurin, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. Inaus na lang Jesus, ding labing adwa, at tibura na lang tidwa-tidwa. Dinina na lang upayang makapalwal, karing marawak ay espiritu. At saka nala pinabilinan nga na, eko magdalang nanuman king kaya kayong pamaglakbe, subali mo king metong at tukod, ni pamangan, ni balutan, ni kwalta karing bulsayo, ni piblasan, eko magdala.
dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela, isano pa mang bali ingke kayong pipaglayunan, karin ko manatili ang king paglakoyo, king balen ay ita. Nung king metong ang lugal, era ko tanggapan o pakiramdaman, makoko ka rin. At ipagpagyo ingalikabok karing bitisyo, anting tutol, laban karela. Mekola ring labingadwa at penaralda karing tao ing sukat lang sumisi at painggulot karing karelang kasalanan. Pepalwalandala ring dakal at demonyo karing taong alipananda reti at kiskusan dalang laro at pepakayap ding dakal at taong ating sakit. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Good morning po kaya kayangan. Ang timurin ting kapatid tamo ay tiyo karing karelang pibale-bale. Makiyagong makiyabe mag-participate kaniting Santa Misa. Good morning po kaya kayangan. Kumusta na ko po? Mayap king saup na nga pong Ginoo. Pasibayo po ang katanda kayong makirandam. Kaya kirandaman tayo, ingamano ng Diyos, ababiye-biye alananga, sana lalo tayo pang akilaling ginutamo at lalo tamong akilaling kakatamong sarili. Nung tayo akikilaling ginutamo, makanano tayong luguran, makanano tayong suywan. Eme aluguran, eme asuywan, ing emo kakilala. Nyangeni po lawen tayo, ing Ebanghelyo, Jesus called His disciples and He sent them. Inaus nala, kaibat tinubod nala, at penabilina nala, eko Magdala nanuman. Eko Magdala nanuman. At Jesus empowered them. Dininanong upaya, kayo pa yan, palwal karing demonyo. Pero bayo po ini, ing ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, Jesus ere tinggap, he was rejected. Nirejecte rin kayang sariling kabalen. Kasanting na po ang ika mibagwa kaking biye, kasanting na po ang may biyasa ka, at yung kaking alwang lugal, dahil alwang tao maniwala laki ka, kaibat eme kakaliwan in kang sariling lugal, idake mo itang atsuke ka. At Jesus makanya yung depata na minuliyak king sarilang balen, may naralya, pero erebo tinggap. They rejected Jesus. Why? Because He is poor. Because they envy Jesus. Dirya, jealousy. Once a carpenter, binili de king meto nga kahun, ing taong iti balamu ene malyaring munlad, familiarity breeds contempt. Nothing kills like a frozen familiarity. Balo de po, kakilala de, manibatan niyang malatiyo. He is just a carpenter. Karpintero mo yan eh. Atinwaring mayap alunto, manibat king Nazareth. So they envied Jesus. There was lack of faith, distrust. And because of distrust and lack of faith, Jesus became powerless. They disabled
Jesus. O itapu po tangalang kasalpantayanan, maging bulaging tao. Niya kailangan niya po yung kasalpantayanan. So, o itapu yung ebanghelyo niyang milabas a Domingo, pero agyang pang elameniwala kang Jesus, naputik ng ingkayang pamanaral at mintayo kingalawang lugal. At ngayon po king ebanghelyong binasa ko, for the first time, inahos nala, kay ba't nanita, tinubod nala. Come, then go. Nyapin po kayo keng Santa Misa, come, inahos na kayo ng Ginoo, kay ba't na ning Misa, go, ume kayo, ipanaraling mayap abalita. At tatanda ng kaya po itang uling first time no pong itubod kaya ni ring alagad nga ni, first time. Nga nanitang metong nga matwa, pupulaya mata. Pupulaya mata uling matuane. O nengining matwa, first time niya pong ma-opera, kingkay ang katawan. Mitatakutan niya. Masanting po at intamo rin takot Nung alata mong takot, tama nga di. Ako po ba'y kumanal kayo, itatakot ko. Nyapin, pangadi, nano kayang sabihan ko karing tao. Atin pamuring fear, niya kailangan mga di ka. At iting matuwang babae, may nga diyang, nepo katakot, first time yang maopera. Dinatang niya po yung doktor, nga naking doktor, Dok, first time kong maopera, kinkatwa ko na ngayon ni. Nano pong sinabi na ning doktor, Ma, ako pumigagana ka. First time ko na naman manopera nga na. Eko migagana ka. So first time, nung isend tening alagad na, he called them. Lawin niyo po si Menking Ebanghelyo. Kalupa ng Amos, metong yapong pastul, pero leko ne kingkayang pangapastul at tinubod ne ning ginuking Israel, ining Amasiya, ne putinggap. Metong yang pastul, kay bat leko ne kingkayang pangapastul, inahus ne ning Diyos para manaral. Dening alagad na ning ginutamo, lawin niyo po, the 12 disciples, keraklan fishermen la, magliligo la, come, follow me nga ng Jesus. Magliligo, leko na laking karelang pamagliligo as fishermen, kay ba't gewanong disipulo na. Ikayo po, mekad, ating engineer Kenny, may kadating doktor, ating architect, ating ortelano, ating teacher, ating magobra king opisina, sana kayo muna naman. Naman para lakwan mo yung kekang panga-engineer. Naman itang lakwan mo yung kekang obra. Nune, sana ka muna naman para ikalat ing mayap abalita. Lawin niyo po, He called the 12 disciples. 12. Keng lumang tipan, the 12 tribes of Israel. Keng bayong tipan, the 12 disciples. Nanong buri ng sabyan nito? Tatalakad ning Diyos ing bayong Israel. Ken bayong tipan, italakad ng Jesus ing bayong Israel. Sano po yung bayong Israel ngayon? Sano po yung bayong Israel? It is the Catholic Church. 12 tribes of Israel, ngeni 12 disciples of Jesus. Italakad ni ing New Israel. Israel is the chosen people of God. In Catholic Church, the chosen people of God.
Talakad ni, may gumpisay ka ring 12. Come, come. Jesus called them. Jesus chose them. Jesus yung memili. Alwari ng alagad. Ede pinili Jesus. Jesus chose them. Kasanting na po ni Jesus yung mamili. And they followed Jesus. At tatandaan niyo po niyang lakwan din nga gana-gana. Magliligo, they left their families, they left their boats, they left their nets. Likwan din nga gana-gana. Nano pong buri ng sabyan nita. Jesus called them. Ban kanita maging disipulo nila, ban kanita maging estudyante nila, learner, and they left everything. They left everything. Jesus called them to be His disciples. They left everything because ing mamaus yapin ing Diyos. Pakiramdaman niya pong masalese. The call of Jesus, the call to discipleship is the highest call. Why? Because the call of God is over and above any occupation and preoccupation. The call of Jesus, the call to discipleship, is over and above any occupation and preoccupation. It is over and above any relationship. Yan po? Nyahi kayo pong yan, inaus na ko ni nga pong Ginoo. Nanong gawa kayo, likwan nyo rin pibale-baleyo. Paminsan-minsan po, lakwan taming nga gana-gana. Potang sisimbata mo, lakwan niya yung pamilyayo, lakwan nyo yung pibandyan nyo, at huling at tsuken yung tunay tamong pibandyan. Nyas nung sisimbata mo, tintang lalakwan. Uling ini, impe ka makatas diling aus na ningapong Ginoo. Mag-practice ta na po itong sisimbata mo. Datanging panahon, potang ausana ka tamong Lord, lakwan tamongan, inghe gana-gana. Metong yaming importante, yapin in Diyos. Amen. Akakit siya po yung pamanyimbayo nung nanong ulagana, likuan nyo nga gana-gana, just like the first disciples of Jesus. They left everything. Potang sisimbata mo, lakwan nyo nga gana-gana. Potang mateta mo, lakwan tamongan, inghe gana-gana. Yes, tong sisimbata mo, mag-practice ta na po. May kading asawa yu, man kaya biya kanyan. May lakwan niya, dating panamon, lakwan niya, ing metong at metong. Mag-practice ta na po. Amen? Introduction niya pa mo po yan, eh? Gata po ta kanyan. May galmusal na ko po. Ganga kuli ko po. He sent them. So He called them. Meging disipulo nala. Kay ba't nanita tinubod nala. Potang ausan na ka, you become His disciples. We become disipulo, disciple. Ing disciple po rin ang sabihan estudyante, learner. Nyanyang inaus nala, tirwanan nala. Nung makananood ako pong tuturwanan ngini, kay ba't nung tirwanan, tinubod nala. Kay ba't naning misang ngini, itubod na ko ni nga pong Ginoo. To be sent out, o itong buri ng sabihan ng apostol, apostle, apostol, buri ng sabihan to be sent out. He sent them. He sent them 2 by 2, tidwa-tidwa. Bakit po tidwa-tidwa? O tetunggal-tunggal. Bangkanita, may pag-support lang. Potang ikang diling tutubod natin pong fear at yung takot. Nang misan mag-alilangan ka, pero sungating kang kayabe, tidwa-tidwa, ating kang kayabe, sisikang kalub, suportahan na kaning kayabe mo, i-encourage na kaning kayabe mo,
Nung ating kangakalingwan, king kaya kang pamagsalita, ing metong sabihan na kaya ka. Nung may kamali ka, ing kayabe mo, i-correct ka. Nung matitem ka, matutukso ka, ing kayabe mo, pangadina ka. Nya importante ya po ing kayabe, tidwa. Mako kayo, tidwa. Kalupay po ikaw yung may asawa, adwa kayo. Keng pamilya, aliwa mo po yung babae, yung tuturo ka rin anak, kailangan ikayong adwa, ikayong may asawa, ikayong turo king kasalpantayanan ka rin anak yu. Neng misa ning lalaki, ibiyan na laring sweldo na, kay ba't muntane keng kanto, makinuman eh. Ikayong adwa, ikayong may asawa, ing dapat tuturo king kasalpantayanan ka rin anak yu. Aliwa mo po yung metong uling anak yo rin. Kayo nga dua, tidwa. Ano po? Kay ba't He gave them, He empowered them. He gave them the authority to expel demons. Bakit po tambing nang sinabi kini, dininanong upayang para palwala na rin demonyo. Uling metong nga yung kalaban tamo, ing demonyo. Sinira ni ing biyena ning tao. Adam and Eve were tempted by the devil. At kinalating pamikasala. Kailangan labanan niya, expelya. Deta mo pong ating upaya, detang dininan ng upayang Jesus ni nga pong Ginoo, ilamong makagawa kaniti. Kay ba't nanita mekola? Kayong Magdala na numan. Kasakit na po. Ko magdalang pamangan. Ko magdalang pera. Ko magdalang bag. Ko magdalang malan. Stunay metong. Ko magdala na numan. Subali mo king tukod. Ang pong magsandalyas kayo. Kayo pukot nanda kayo. Halimbawa, papunta lang da ko Manila. Brad, sis, munta ka king Manila. Alakang pera. Munta ko Manila, ko dinan pamasay, mabisa kayo? Halimbawa yung gobyerno at yung lapureng rebelde, kalaban at yung ketang metong nga bundok. Munta ko king bundok nga naling presidente, halimbawa. Puntalan nyo ring rebelde, puntalan nyo ring kalaban, pero ko magdalang armas. Bisa ko po? Kasakit na. Ko magdala na numan. Bakit po makanyanyay Jesus? This is an act of faith in Jesus. It is a mission. Na po? Ko magdala na numan. Travel light. Magdala kang pera. Halimbawa, magdala kang pera. Buri na pong sabihan ni nila kung daralan. The mission of the 12 is urgent. Mamalagwa kayo. Kasi nung ating kang pera, kakap eh. Nung ating kang pamangan, may linakad ka mo sinaguli, manganak eh. Panandaman may ngatsan mo eh. Kung magdala buri ng sabihan, this is an urgent. Mamalagwa kayo. Bakit ako magdala? Kung magdala na numan, ban kanita, maging mapakumbaba ka. Ban kanita, panekang mangadi, potang alaka, panekang mangadi, magpakumbaba ka. Focus on your mission, not on the provisions, not on the comfort. This is an urgent matter. Bilisan nyo. Then, become humble. Bota pong alaka, magpakumbaba ka, alakang pagmayabang. You are weak. Botang alakang daralan, magadi kang mangadi. Nga nga ng St. Paul, nanyang bilabas sa Domingo, 1 Corinthians chapter 12, verse 10, For when I am weak, then I am strong. Alakang daralan na numan, may naka, just like Jesus, you are powerless. Nanunggawan mo mga diko.
o tang mga dikaw. So, paano ka ni nga pong Ginoo? Then, you will become strong. E kamanalig king material abagi, buri na pong sabihan, mag-focus ka king kang misyon, and God will provide. Ibiyan na ang kailangan mo. Just rely on divine providence. Rely on the people's hospitality and generosity. Somebody will take care of you. O yan po yung buri ng sabihan. Nyay tamo tatakot. Sana magpakumbaba. O ini po ing tanda na ning kayarianan ng Diyos. Simplicity, humility. Magpakumbaba ka. Ala kang pagmaragul. Napuburing sabihan, tala kailangan ding pera. Kailangan tamang po yan. O ning gustong tutubod na kaning Diyos, magpakumbaba ka. Amen? Magpakumbaba. Kay ba't po meko nala? Nanong gewara, penaral ding maya pabalita, repent. Sumisi kayo karing kekong kasalanan. Hanggang ing tao ay po sumisi, ay makonverti, ay miyabi, king kayariana ng Diyos. Nya ilaw, linwala, o ita, penaral din dapat ng panaral, pepalwalan do ring demonyo, dakal at demonyo. Uling ang kalaban tamo po, yapin ang demonyo. Kay ba't nanita, kiskusang dong laro, ing laro importantiya, metong iyang atin yang medicinal value ing laro. Nyaring atleta, manguskus lang laro At bandang tawli, ginamit tayo po yung laro, karing masakit. Anointing of the sick. Niya gagamitang laro. Ken tutuking Domingo, magbalik la po rin alagad na ning ginuta mo. At no kasaya. Pero nanong sinabi ng Jesus, tara, muntata mo king metong atahimik alugal. Nanoya po yung tahimik alugal. Tara, montatamong king metong at tahimik alugal. Nanong gawan da ka rin, keng tahimik alugal, keng tutuking Domingo, isundo tayo po ing kakatamong pamagaran. Kapatad, hausa na katamon ning Ginoo, kaibat, tutubod na katamong. Lawantamo, nung nanong papagawa na ning Ginoo kaya katang. Amen. Ipasiyak tamo po ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Hesukristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paku king Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya karing Mete, king Katlong Aldo, sinubliyang Mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, itpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmakum ka rin mabye, ampon menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miye ding mete, at king biye alanganga. Amen. itamo at dinganggang galame ning kakatang komunidad, ausano ning Ginoo ban ipabalo ing mayap a balita. Manalangin tamang miyabe-yabe at para king metong at metong ban makibat tamo king aus ning Dios agpang king grasyang pigkalubna king balang metong kakatamo nga tamo pong manalangin ati kekeni Ginoo tuburan mo kami. Ati kekeni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo,
kakak at kimilan tao. Dapat inaus may Moises at Eremias, bang magsalita at manimuna. Gawan mong alang pangaalinlangan, isiwalaming antikeka, agyang karentaong makasadyang makirandam, inyang aming manalangin. At ikekeni Ginu, tuburan mo kami. Gino, manasan lamong maglinis kareng-karelang lambat, dapat inaus mo lang maging kekang apostol, bang mikalat king kekang mayap abalita. Gawan mo kami naman, alantakot, misalita king kekang amano, inyang aming manalangin. At ikekeni Ginu, tuburan mo kami. Gino, talapanging singilyang buwis, ang makalukluking kayang opisina, dapat inaus may Mateo, bang pakayap tao at palwal kareng demonyo. Sugutan keman, gawan mo kami naman talapanulo, inyang aming manalangin. At ikekeni Ginu, tuburan mo kami. Gino, talatrula mo o kura paroko o talapagobra, dapat ausan mo rin kekang tawan kareng karelang komunidad, bang paintulutan in kayal yalang ustisya, bang pamigwa ka rin kalulu, magsalita ka kapamilatanda, para king sablang matulid at mayap, inyang aming manalangin. At ikekeni Ginu, tuburan mo kami. Ngeni adwan tamoy sarilitang kapagnasan. O Diyos ay kami, bustan mong ingbiye at mensay ng Jesus, agyaga na kami ban pagnasanming ipahayag ing kayang katutuan, at ing uri ning kayang kalayan king balang metong ketiking yatu, bayang maging ginuring sabla, ngenit manggaman king alananga. Amen.
manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggap yara paning Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan na saning Ginu iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo lareting ngayon ning kakang Santa Iglesia, manano na sanang iting banal na Eucharistia, so pana kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabaya kaya kayo, At kaya ka antimorin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nanaw king Ginu, pasalamatan tayong Diyos at Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, inyang mi kasalala ring kekang anak, at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilataning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal ay Espiritu. Tinipon mo ring kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong la, ikpa, antimonong makanano kayong metong, ika imbugto mong anak, ating banal ay Espiritu. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe, kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa dedingayin kingupaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at bepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyan ng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayu at talananggam tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketa, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigkaganakan kanako.
Yung misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiye ning anak mo, daraon mi kaiting tinapen ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumbuyo keka, mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat manenaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan Abirhan Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupat kimbalmong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang, Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginuta mo.
Kabus mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan king panyatan ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babaligdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan ak pangking kaburian mo, ikay mabibiat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Pakit tamo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan. O ning ginutang Yesu Kristo, ing makaibe tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyatsat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tapong lukluk o siklawud king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, kapamilataning pamakira kemi king misteryo na niting banal na Eucharistia, bustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong karing puso mi, itingan po adwan mi, king kapamilatan ang Kristong Ginoo mi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay kami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamati na karing dakal at tao. Adon mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi kaya kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mi ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salila mo karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalaan mila ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyo la ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miya mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panawon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alam kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami, San Jose, panalangin mo kami, San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami, San Roque, ipanalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami, San Pedro Calunsod. ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli, pasibayo po, takala-takala salamat kaya kayo, king kaya kayong pamamuntaketi, inahos na kayo ni nga pong Ginoo. So, nga pong Ginoo sa nakatamo para maging disipulo na, makirandam kaya, may ka-personal relationship tamo po kaya, kay ba't itubod na katamo. After being a disciple, a student, a learner, maging apostol tamo po ne. Ang apostol, buri ng sabihan to be sent out, itubod na ka. Nya kay ba na po ning misa kanyan, itubod na ko ning apong Ginoo, na numaning dimdam yu keni, iya po yung pasyagyo. Ibili tamo king kakatamong dapat. Tinubod na la, tidwa-tidwa,
ala pong daralan na numan, subaliking tukod ang pong sandalyas, puri ng sabihan, maging humble tamo, urgent, yaing imisyon, magpakumbaba, at ang timurin mag-relay tamo, keng upaya na ning Diyos, eking kakatamong upaya. Nya, potang alatamong daralan, mga di tamo mong mga di, at king pangadi ang pong fasting, kadintala atabi, ring marok, ay espiritu, ing demonyo. So ita po, sa nagawan tam iti, magpakumbaba, ikalat tayong mayap a balita. At ang timurin po, tetang bisang mangumpisal, nesabyan nyo mo po king opisina, nung kapilan nyo buri, at wala pa mo pong makapangumpisal, ken confession you, akong po'y Father Marvin. Ken pong Martis, Father Megan po'y Father Mark, tanggapan na po yung second dose dan At pilan mong weeks kanita, malyari no pong papangumpisal. Katlo, yapin po yung fundraising sale tamo, ken Pacho. At ang timurin po, retang imahin ning kakatamong patron. Our Lady of the Most Holy Rosary, deta pong bisang limos kareti, Montako po king opisina. Kaya kaingan po, dakal at dakala salamat. Talakad tamo for the final blessing. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daone, ume na kayo king kapayapan, ipanaral ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Salamat king Dios. Para apanatilyan tamo ing istong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamo ing istong dalanan, palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog, ding forms king kawun ang makakabit leledaring paspol. Dakal pong salamat. Mapilang kapabaluan king pamamuklat ng pisambang maragol.
Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pache lulwalong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang mananayaking pila palugpisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumumpisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumugpisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ushers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ang ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding hanggang malayamahit king pisambal. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
si